nomunye umbuzo omkhulu engifuna ukumbuza wona ngizokufika kiyo ngingakafiki kibo akhe ngimvumele ngendlela khona tatwethu ukhulutshise uzitsho ukuthi ungubani begodu ubuya kuphi. Akwande sithawa sakhethu, akwande sithawa samandebele, ibizo nguNqobile waMasuku ohlala eTofantein D eManaleni, iactivist begodu ngiyagwala. Zwakala kamnandi khulu kwamambala. Kuyixadlule kancane lindaba ye-activist uqhazele thina abantu abathathela danyana nabantu abasebazazela isikhethu ukuthi nasikhuluma nge-activist sikhuluma ngani? Nasikhuluma nge-activist sikhuluma nomuntu omlweli wechapuluko yamaNdebele. Nangithi umlweli wechapuluko yamaNdebele ngikhuluma ngokuthi enye nenye into eyenzeka kwaNdebele the mood make sure ukuthi iyenzeka begodu iyabona iyakhamba emphakathini iyafika endlebeni zabantu abantu bayayibona. Na utsho njalo ufakazela lento engiyokubuza yona bikhamba ngendlela khona namhlanje nako kunendumakazi kunomsebenzi omkhulu umsebenzi omuhle ungasusihladlule kancane ukuthi kuhle kuhle yini into eyenzakalako namhlanje begodu ngiyiphi indima wena oyidlalako kilomsebenzi esihlangene ngawo namhlanje? Ngithokoze ngombuzo wakho loyo. Indima engiyidlalako mina namhlanje o indima engiyidlaleko engomeni ukuthi ngikhumbuze uThando ukuthi ungubani, azazi kokuthoma yena ukuthi ungubani, yina ngakhona ukuyenza. Ngimkhumbuza ukuthi unekhono lokuhlanganisa abantu ababonke nje abavumi bonke ubathathe ubase endaweni eyi-1 benze lento le esifisa ungathana kade yenzeka. Wathoma wasukuma lapho-ke wafuna abantu nokho bekuyigroup ekulu. Angitsho uyazi ukuthi asiboni izinto ngendlela efanako, omunye nomunye uzozikhethulula onamkha athi awamani mina angekhe ngikhone ukuberekisana nabantu aba, kanti abakaboni la esiyakhona bayiqalelele eduze. Ngithokoze nakulaba abazileko bavuma ukuberekisana nathi. So indima engiyidlalileko ngileyo ukuthi ngikhumbuze uThando ukuthi ungubani, unamandla angangani ukuthi into le ingenzeka. Ngikho lokho engikwenzileko. Ibona namhlanje into le ikhona kungebanga lami ngokuthi umuntu angitsho yakhona unengoma ethi mkhumbuzeni ukhohliwe. So umuntu unomkhumbuza ukuthi ungubani wena ungakhona ukwenzani into le izokhona ukuyenza ngoba unesupport. Ngithokoza kamnandi ukhulu kwamambala ngikuthathe ngikubuyisele emva kancane sikhulume ngebhaje efuna ukuba nje. Wathini kuwe emkhumbulweni wakho nekade kwenzeka lesa sigalesa? Emkhumbulweni wami kwafika ukuthi sibabantu siyanyazana, sibabantu umuntu akafuni ukufunda ufuna into zakwasobani. Umuntu lo yangathana wafuna ukunderstand ukuthi kuba yini ambethe ngendlela ambethe ngayo le urepresenta yipi iculture. Bengekhe namhlanje kube nendabakazi ekulu engaka ngoThando Mahlangu ngoba ignorant bomuntu ngibo namhlanje bomthethe bambeka la kumbeke khona ngoba ignorant. Iculture yakhe neculture yethu ayikaduki kude. Indlela abambatha ngayo nendlela esimbatha ngayo iyakhambelana nedi ukuthi nguye ignorant phela. Ngikuzwa kamnandi ukhulu kwamambala. Ngiyibalekele kancane ipolitiki sibuye kilokho esihlangene ngakho namhlanje. Yini ongayithembisa umlaleli ukuthi izokwenzeka nanginganamala MC vele indambo zibanjwe nguwe ngendlela khona umthembisane ozoba khona kilomnyanya lo? Yey yazi haye ngithi thana umuntu khona azozibonela into ezokwenzeka namhlanje ikulukulu. Uzokhona ukuthola ukuthi ingoma le isukapi. Mina musengayibetha phezulu nje uzokhona ukuthola ukuthi isukapi. Uzokuzwa nabevumi bonke banjalo ukuthi kuba yini bebenza bebahlanganyela nathi. Ingakutho kulokho mina kwethu okunengi baza kuzwe stage la uhlezi khona ungasikima wena uthomise uze ngapha ngeMemento Lifestyle ziyakhipha into zenzeka. Yes, slap. Ngangamba lo sikakutshela ukuthi silapho sifikile sizele lokho kufanele into efana leyo. Amezwi wakho ubokusonga inkulumo sesiyivala ke lenkulumo yami nawe lesiyiphetheko ungathini nje? Into engayitsho mina nje ukuthi sibabantu asiliseleni ukuliselelana like nakunomuntu ombona enza into ehle umsupport umuntu loyo. Asiliseni le ndaba yokuthi ngilindunza ngilinala simaNdebele sibumbene sibantwana bomuntu munye
asingenzi i-past ithikameze into yanje. Thina ngisho sibantwana banje asilolweni ukuthuthukisa ilimi lekhethu nendawo yangekhethu. Ngalokho sokunqoba nasingahlangana sibe yimbumba enye nenye into iyenzeka. Kodwana nangaba nokuthi awa into le yayivela ngakwaManala or into le yivela ngakwaNzunda angizokhona izo like imihlobo